sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen, papagayam. Naimbag ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket naggapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan aklaro. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumet nga idrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan aklaro. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Padas nga amok amang tadadal ken liwliwa kadagiti padak anaasampay laeng adumngeg iti drama. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ni, sa dino ti papanamlakay. Kas lagdardaras ka mat. Wala, tanay. Diyak kaya ti maladaw iti papanak. Na, sa dino nga rod ti papanam ko na. Iti kabang-ibang nga barangay bakit? Mapanin kami dumayo iti basketball. Basketball manan? Siyempre Championship kami ni Tagat. Mayat ti laban. Iso mayat mo't abuyaan. Mayat abuyaan, wano mayat apustaan. Ay, kat parehas da bakit? Ay na, klaro aya. Kastoy ka dilat na akanayon matan, ha? At dayta ka man ako nakon. Di na ka di malasan. Tapno saan ang maabak timpusta. Sabay medyo dakkel jay. Sige, lumapan ako. Sa nabali, tagawid ak matla nga dagos. Apaman amalpas ti basketball. Aya! Ay kat sigurado nga ti panangabak da ano kas tangagpay so pare. Ay wala pare. Wen, pumusta akmet pare. 5,000. Okay pare. Wen pare, sigurado. Wen, umayak intun madamdama. Agdi ko sa klabit. Sige, bye. Rumor ka manan? Oops, don't talk to me. Ayos na, don't talk when your mouth is full, bakit? Na, di nakman pagang angawan akasta, sika, klaro? Tapusong bakit? Relax. Joke only. Si kamot, di ka man lamaangawin. Anya ginangag ko. Pimusta ka manan iti basketball, ha? Don't worry, mahal ko. Basit lang agatad dayjay. Ay di ka man dita, klaro. Laglagi pam ado alawas pa'y ti palabsan, sakbay nga agsweldo ka. Iso nga ron anak ipustaak, bakit? Marikrik na ngamin ang mga abak kami itakat. No mga abak kami, di all goods taag dubli ti 5,000 apustak. Kat, kasano numaabak? Ay sus, negatibo ka man ngaminin ngagpampanunot bakit? Sa anak a negatibo, klaro. Pampanunutek laang matibigat. Saan akas kan ka, happy go lucky? At least, ada trabaho, bakit? Saan akas ka dagiti daduma dita? Asugadur da lang arudan. Awan pa'y trabaho da. Adda nga agpay so trabahom. Ngam nalipatam samutan nga damat pamilyam. Ha? Trabaho, barkada, sugal. Kastalatan ti rutin mo. Kat inton agawid ka, sigurado anabarbartek kan tumanan. Day tamot nga ron timako na nga inanak, bakit? Ay na, saanan a panagina na dayta? Nudi kat panangliklik kadagiti responsibilidad mo kas ama ken asawa, klaro. Ti asawa mo nga anak kaw. Apay, di pa simbang pait, manipod iti trabaho na. Saan pa'y tatang? Ne, makadlawak sa. Itian niya, tatang. Kanayon mo't nga awan ni Claro, tunggal umayak dito'y balayaw. Ha? Ay, ikwa. Busy nga min, tatang. Wan, busy iti trabaho na. Busy, kunam. Wan, tatang. Ibagamban tipod no anak kaw.
Anda ka di parikutyaw nga gasawa? Awan mat di tatang. Amo kan Agnes. Amo kan marikrik nak nga da parikutyaw nga gasawa. Iso nga ibagamon tanay. Da kayat ti agpugpug taw. Kas itisigod lang tatang. Awan pa'y lang nagbaliwan di manugang yun. Saan ngagbalinday ta kanyak, Agnes? Tatang, Ibagam ija sawam, tagsubli akin ton bigat. Ibagam akayat ko ang makasarita. Lalaki iti lalaki. Saan da ka pinadakkail? Tapno baybayaan na kalaang ti irresponsable anak ki asawaam. Nalipatan nan samot ang ti responsibilidad na kasmay sa nga amakin asawa. Nasaya at may tanadanon ka dito'y abalayan. Uwin nga rod abalayan. Kinapudno na kasangsangput ko laang mo't ang naggapo ijay bangkag. Kay, kumusta? Anya ngay ti madamag abalayan. Kasla adda na patag nga umay mo ibaga. Talaga nga da abalayan. Ay, maipapan iti anya dayta abalayan. May papanita anak mo. Ni ka deklaro abalayan. Ay katwan sino pa'y kumangay? Kat isumot ni makagapo no apay nga agabalayan ta. Bagbagam di anak mo abalayan. Talusan pa'y lang agbalbalew. Amangan no siya kun amismo timang tid itileksyon ken kuana. Ay namin anok mo na binagbagaan abalayan. Ang mawang mulat ta. Dinakdenggan na pulaws. Talaga natangkan ti ulo na. Ay kat di ka mauma amang bagbagakin kuana aabalayan. Talusan pa'y lang agbalbalew. Amangan no agbalaw tulaangan. Inton panawan taon ti pamilya na. Basol mo, Agnes. Basol mo no apay nga inong ungtanak manan ni nanang itay. ha? Ni, taapay mo't nga inungtan na kanina ng lakay. Di ka man aging dadamag, Agnes. Kat nunapan ka no ni tatang mo ije balay. Kat pinangtaan na ni nanang ko. Ano di na kano kabailan abagbagaan. Amangan no isu kanon amis mo timang ted itileksyon kanya. Pulungera ka talaga. Sa anak anagi pulong klaro. Imbaga klaang matipod no. Dak amukin ka. Makaumat ti kastang ugalim. Nakarkaro ka pa'y klaro. Na, sumungbat pa'y lang. No kunam ang makauma ti ugalik. Nakarkaro ang makauma ti ugalim. Isu akwits talaangan, klaro. Basol mo ti kastoy ang mapaspasamak iti pamilya ka. Basol mo. Na, tasyak pa'y kid din nakabasol. Kat talaga mat. Ngamin, binaybayam ti pamilyam. Kasano ko mga ibagam abinaybayan kayo? Kat itag kumat ti sweldo ken ka. Bonus pa'y no mga bakak iti sugal. Saan aday ti puntok, klaro? Laglagi pang kumaasaan kan abaro. Pamilyado kan atao. Addan asawam kan addan do aputop mo. Amo ka! Amo matgayam. Ngam apay ngay adi mo mat among aramidan ti responsibilidad mo. Amok ti responsibilidad ko. Ngamin, sa anak mo't nga agkurkurang amang mangtid iti kwarta ken ka. Klaro, saan lang ang akwarta ti kasapulan mi kadagiti anak mo? No di ket si kaamis mo, ti presensyam. Oh! Adula amin? Agdrama ka man ako nakon. Dita ka man langay. Anya nga oras sa sumangput ni Claro, balasan ko. Day tatijak masungbatan nanang. Ngamin, sumangpet lang ang dayjay no kaano akay kayat na. Sigurado nga addaman ng dayjay ijay ili ang makiin-inom kadagiti barkada na. Anya? Day tatipod no nanang. Ay, hapo. Una yun dayjay a tao. Anya nga taay at ikasayaatan nga aramidin tayaw tapno agpalpaliw mo tayo. Diyak ka mo nanang. Maistress ak una yan iti kasjay nga ugali na. Kat no di na pa yan matulungan nga agaramid iti assignment dagiti anak mi. Taun-unaan na mo't dagiti babarkada na. Ay, makauma at talaga nanang. Ay, mala. Bayam, tabagbaga ak tumalim ni Claro, balasan ko. Adda kayo day tananang. Ang no bilang takasarita, wano bagbagaan yon to ni Claro.
Pangaasiyo ta saan nyo lata kuman nga ibagbaga na kasarita dak. Sigurado nga apaan nakmaninday dyan no kasarita yun nanang. Wen, di ka agdanag. Tadyak ibagbaga palasang ko. Agyaman nanang. Sige, mapanak nga ruday. Tapno dinak madanunan ni Claraw dito'y balayaw. Anak, liklikam kumamutan ti barkada. Kang runaan ti amin, liklikam maun ti sugal. Ngamen, awan ti nasaya at nga itid na day ta itibiyag mo. At day takay man ako nanang. Bigbigat ng sirsirmunan dakmanin. Agbalbaliw ka ngaminin, anak ko. Ikam itinaan anay nga oras ti pamilyam. Iti kasta, saan nga umadayo ti riknadaken ka? Nang runa dagiti anak mo. Saan to ang mapasamak day tananang? Ngamin, mangmangtedak met iti allowance da. Sa anak nga agkurukurang amang mangted iti kwarta kin ni Agnes. Claro, anak ko. Saan laeng akwarta ti kasapulan dagiti anak mo? Pang-aasem, tadi mo kumamot ipalubos ang madadaol ti pinukil mo a pamilya. Gapulaeng iti sugal ken barkada. Domingo ita, iso nga grubwat ka. Taag kukuyog tayo ang mapan makimisa. Ay, saan? Diyak kaya ti mapan makimisa nanang. Claro! Amuyo mo't ajak sumsumrak iti simbahan. Da kayo latan ti mapan. Kuyugan nyo dagiti agiinak. Jak lakit di kaya ti makansyawan no bilang laeng. Amangan no ibagada pa'y anagbali na kun a pastor no makita dak dagiti amok iti simbahan. Oh, Brother Claro. Kunadang tukid din sa dak pagkakatawaan. Jak mo't kaya't Ay na, saan a pagkakatawaan day taabanag anak ko? Tunggal may sakada tayo, kat nasken laeng amapan makimisa. Ta iso day ta titaraon, ti kararwa tayo. Kasi tinakunakon nanang sa anak ana irwam nga umununag iti simbahan. Iso pangasiyo ka di, tadita kon pilitan. Da kayo latan kada Agnes ti mapan makimisa. I feel it in my finger. Agnes! Hoy! Agnes! Agnes! No. Apay nga ya, kasla na uli makmatibalay. Remorda nga ta. Awaga manggit din Agnes. Ne. Maglokon. Nagkatumad gayang timiskul na. Ang mga awagan na kita'y madamati inumi. Diyak magkinit kita agpaisun ti cellphone ko. Padabay gayang chat na iti messenger. Sa dino. Ayan mo. Ada kami ita dito'y ospital. Nangato tigurigor ni Tristan na dingge kano. Dingge malagaya. Adayo iti bagis deta. Tinasayat. Agsubli akit niya balay da pare Arman. Enton bigatak to na mapan ni Jay ospital. Ibabas ko pa man ti uminom. Kakaisuna na nga bak kami. Layos ti arak ko naman. Kumusta ni Tristan anak ka? Stable matanti ka sa saad na tatang. Angam sigon ka dagiti doktor. Masapul ka nulat na ang maobserbaran. Tani, on and off lat na matigurig-ur na. Kat ni Claro ngay, sa dino tayan na. Ay, diyak ka mo tatang. Idi kalman pa'y laang aw-awagak.
In-text kan in-chat ko pa yan. Ngam nagsinlaang mat. Jakmat na uray nga imay dito ospital. Talaga nga irresponsable da itang asawam, Agnes. Tatang, Jak bagustuhan tikas na karabid na. Nasaysaya at sakit day. Ano rumwar kayo dito ospital? Agawid kayo pa'y lang ijabalay, anak ko. kinapod no na. Day tamot lang ang tipang panunutak, tatang. Awanan konsensya day ja, klaro. Anak na tila ospital. Ngam kaslawan lang ginkwana. Wan nga rod, talagang aglablabasan day ang tao. Nalabit nga addamanin iti balay dagiti babarkada na tatang. Isu adi na masangot ti umay mang sarungkar iti anak na. Ay na, naimbaglaan ganda nagsubli ka na gaus balasang kau. Oh, nanang, anya tinapasama. Apay akas ta tila ngayon. Hindi klaraw, na-aksidente ka no iti motor, kabayatan ti pa nagturong na nga umay dito'y ospital. Anya? Anay ko. Anay. Nagsakit intero bagik. Ay, di ka ngamin kuti-akuti Ano, saam, taado ti donor mo, gapo iti pan naka-aksidente. Nanang, ni Agnes ngay. Sa dino dahin na. Nagawid tan Nalabit ang makumikum itan ijay balayaw ang mga asikaso kadagiti anak yaw. Nugasta. Rimuaren ni Tristan, nanang. Na-discharge itayon. Hindi naabuan ni Agnes ang nasaya at ti kasasaad mo. Inyawid na mutan ni Tristan. Nasaya at mat nga rod ano rimuaren. Tapnusan kami adwa pambantayan nyo dito ospital. Ket, kasano? Kumusta kan, Manong Klaro? Dito si Bibiyag pa yung Karen. Naimbagkit di ata na ilasat mo. Amom ka di akas taunay adanag mi, di opisina, idinadamag mi ti pan naka-aksidentem iti motor. Jak tupay madanagan. Abay, di yo amo tay pagsasao ako na nagad. Masamang damo, mahirap mamatay. Anya? Ay, sika talaga Manong Klaro pasig akalukwan ti amom. Agam, puwera angaw Manong ha. Agpaimbag ka adagos tani, kasapulan da ka ni di opisina. Amumutan, saan nga gandar tilugan no awan driver na. Wen, danag mun aya Karen. Sumragak mutla nga dagos. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Kabalak da ito At tayo iti bagis da ito Idayadam. Agyaman nanang. Ay. Nawanan yaman na anak ko. Ay, mabitla tayo ko dagiti kagawa am anagapo ijay ospital wine. Nay, apay nga kasla na ulimak mo ti balay nanang. Saan aya asabado ita? Wine. Nay, sa dinungay nga rod ti ayan ni Agnes. Apay ngay, adi man laang matimay simmabat, uray dita arubayan laang kuma. Kunakman no kunayo ama kumikom dito'y balay, iso asan anap na pa ni di ospital. Apay nga akaslawan mo dagiti ubing. Kasla naglinis kan na urnos mo ti balay nanang. Ay ko tsaka mo anak ko. Panag ko na kat si kalaang ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Pangasiyo, nanang. Gat ko makasarita ta asawa. Nabartag ka manan. Saan mo't nanang? Nakainumak lang. Talagang awan babain mo anya. Tunggal umay ka dito nabarbartag ka. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam si ka ha, Klaro? Pasensya kayo, nanang. Pasensya.
Dayta kanayon ti bagbagam. Ninanang mo't. Abay, di kay pailang nairuam kanya kaya. Una yan ti kasta nga itsuraem, klaro. Kasla saan kapay ang nagdigdigos iti manungal daw. Sa nabali at gwapo aklataman na. Maudi kumanday to'y nga iumay mo dito'y balay, klaro. Pangaasim ta respetuam kumamat ti desisyon ti anak ko. Ha? No kuna na adi na kapay lakayat ang makasarita, maminsan laeng kumati sao. Saan kumaan natangkan ti ulom? Ay, saan na nang? Masapol ang makasaritak ti asawa. Naa. Agnes! Agnes, asawa! Pangasim ka di atag sarita ta. Rumor ka di ta bakit? Denggenak kumamit. Pangasim! Dagulit kamutan niya. Katno ka ibagbagak laeng adi na kapay kayat akasarita. Nanang, Ala, agawid kanta ni, rabiin. Nakababain ka dagiti kaaruba. sana nang. Sana nga agawid. Aging gasan ko makasarita na Agnes. Agsubli kan tulaangan inton saan ka nabartat. Bareng kayat na kanton ang makasarita ti anak ko, klaro. Agyaman hak. Tapi naggamot lang ang tigid daw kung agsarita ta. Bakit? Una, tadagulit ka mat. Apay, anya ti ibagam. Anya ti kasapulam kanyak, ha, klaro. Bakit? Tapno ibagakan ka. Na umuma akon iti ugalim. Agbalbaliw akong bakit? Promise. Kastamat lang ti imbagam manen iti klaro. Ha? Kari ka akari, ngam awan mo't apulos tinungpal mo. Nasakitan tilapayag ko adumdumag kadagita akari. Agnes, bakit? Among kadi ang nagsakit itirik na. Nukas jay nga agsangsangit dagiti anak mo. Kat sapsapulan da ka, ngam awan ka. Sorry, bakit? Ikari, saanin ang maulit? No kasapulan da ka, awan ka. No agsaksakit da, awan ka. Ngam no dagiti babarkadam, kanayon nga da ka. Pagawanin na ka din, bakit? Sorry talaga. Aklo nagabidot ko ti amin. Sapay la kuma, na mapakawanak. Saan nga umdas ti pamakawan laang, klaro? Ikari nga ramidag amin akayat mo. Bakit? Mapakawanak lang. Amumat no kasano ti kinapatagyo kanyak kadagitan nakta. Saan ka ti? Nupudno ang napatag kami kan ka. Apay nga rod amas pinilim dagiti barkadam idi na ospital ti anak na. Uray sika, na aksidente ka lang rodan, ngam aging gaita, saan ka pay laeng anagnakam. Imbes nga agnakam ka, talumaklakay kan, saan mat, taad-adda adumulduldog ka. Maudin da ito akong daway. Bakit? Basta'y kanakpay iti tsansa. Ikari, talagang agbalbaliw akon. Ti may sapay agundaway, kat saan laeng abasta-basta maitad. Rumbeng na laeng mat apagrigatan. Kang runaan iti amin, nasken laeng mat nga aywanan. Amok day ta bakit? Isungarod nga tuya kasi papakumbabang agkit-kit daw iti pamakawan ka. Kanagpakpaka si ak, ngay kanakpay kuma iti may sa atyansa. Amang panagnag at talagang agbalbaliw akon. Pangasim ka di, bakit? Tapno ibagakan ka. Dagiti laengan anak tati makagapo, no apay alumablabanak. Kadyak amo, kanyak maikari, no kabailan kapay nga ikan iti may sapay agundaway. Klaro. Una yan, tikas to'y abiyag. Nagrigat gayam talaga, nagmay may saka. Itaklaan ang mga miris, ti kinapatag ti kunada a pamilya. Diyos ko, at tuyak asi papakumbaba, ngagkid daw iti pamakawan, kadag iti saan anasaya at nga inararamid, kan insawsawang ko iti kalabas.
Sapay la kuma. Tama pa kawan na. Diyos ko. Katkid dawag. Alaw-lawag am kumati panunot ti asawak. Agraman dagiti na kay kamangak. Sapay la kuma. Tapakawanen. Kan awaten dakmanen. Pangaasim. Diyos ko. Aging gayta ikarkarigatak pailaeng nga ay aywan ni Agnes. Kaslaak manen agar-arem, tauray dagiti katugangak ket didan palubusan ti anak da nga agsubli iti dannak. Tilaeng pagyamanak, uray nukas kasano ket nawaya aklat tamet amapan mang sarungkar kadakwada iti balay dagiti katugangak. Dito'y kumatlaangan ana amiris, no kasano ti kinapatag ti kumararag, ken agkid daw iti tulong ti Diyos ana marswa. Katrina bii, nga ikarkararag ko, asapay la kuma talawlawagan ti Diyos ti panunot ti asawak, kas tamaten dagiti na ikamangak. Iti kasta, ikandakbay iti maysapay agundaway, tapno agdaden na kami manen kas maysa anaragsak a pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Claro. Ken ka pagayam Claro, kasapulam at talaga ti agbaliw, saan laeng ababaen kadagiti adu akari, no diket ipakitam, babaen iti aramid. Idjamon ti sugal ken barkada, unaem ti pamilyam, sursurwam nga ipakita ti panang suportam iti pamilyam kas ama ken asawa. Ngamin saanen ama isublipay ti panawen anasayang. Anusam ngay aywen ken armen manen ti asawam. Ipakita ken paneknekam ti panagbalbaliw mo bareng umanugot tumetlaeng amakidennaken ka. Ngem masapol nga isaganam met ti bagim, tano talaga adinan kayat panagkunak ket saan mon apilitan. Aklunam tigasat mo, tabasol mo met no apay anaumaken ka ti asawam. Alakastan pagayam Claro, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag